ngiyabingelela wonke umuntu olandele i-hashtag yakhulumisa, ngiyabingelela wonke umuntu ongilayikhelayo, ngiyabingelela wonke umuntu ongifollowa kuzo zonke iy'ndawo zokuxhumana, ngiyabingelela kubona usekhaya, ngiyabingelela kubona usesibhedlela, ngiyabingelela kuwena oyidlalela ekhaya uyibholele nali ilanga liyayishisela nakho into engifuna uyibambe namhlanje. Ngifuna ubambe into eyodwa-ke namhlanje, ngifuna ukukhuluma ngento eyodwa, ngifuna ukukhuluma nge-trust. I-trust iyabiza kumuntu. I-trust akusiyo into ongayisebenzisa noma yikuphi. Baningi abantu abangene ey'nkingeni ngenxa ye-trust, baningi abantu abasiza abantu uncedile ubathembe ekugcineni ubajikela. Ungamsiza umuntu ekugcineni mase yakujikela. Uma ngixoxela indaba yami encane, khona umuntu nje wangixoxela indaba athi-ke wasiza ilokhu uzala umuntu wakhe wamsiza, bathi semsizile ehlupheni kwakhe, wamthengela yonke izinto, wayeduwele izinto zakhe engenalutho, wamfundisa, wagcina esethola isitipi se-security. Uthe sesitholile isitipi se-security, lo sisi walokhuza wangena emsebenzini, othola umsebenzi. Then uthe sewutholile umsebenzi, wabona abantu abangcono kulo msebenzi esengele bona. Lord imfundisile ukuthi ningamsabonanga. Ingakho ngithi i-trust iyabiza mfethu. I-trust akusiyo into ongayithemba, akusiyo into ongathemba umuntu, ungamthembi umuntu wasekwakini, ungamthembi umuntu othandana naye, ungamthembi umuntu oshade naye, ngoba sengavuka kusasa kujikela. Ngiyabonga.